Na Mbula FM rake tale taki. Gonga elambasa Mbula FM namba 2 na sere. Ando tale tak na borong na Mbula FM namba 2 na sere su. Tau buat tiga geraki au rebot juga ni stima au ndau tale tak na borong na Mbula. Tolong bina Fiji Mbula FM namba 2 singa toka. Mbula bina era roga Mbula FM namba 2 tikola. Mbula FM namba 2 na sere. Ni sambula sai koyongo na vakaleleka ni nonda itukutuku. Amai kinda vakitiko vakapanua ni kua na komisina vo ni tambadakadaka ni visa o Benadas Hunevald kasa tekuvu vengaravi ni kua. Abakadhoribua na voleni vako visa ena valibola liu ni tambadakadaka mai Laudala Beach ena sinu ni berningai kinda vaki vakapanua mai na Police Academy ena sova. Ena vida na mala ni nona vosa, a wakaritaka o Hunevald, ni na rakadaka ke ira na nona I vuke ena kena wakabinakataki na wakarau ni nona vingaravi. Mai vingaravi tiko o Hunevald ena kone taraki en baki rua, ka vingaravi tumai ena tambadakadaka ni visa mai South Africa ena lomini wasangul karua na embaki. Alaki mbulangodi na presidenti o Ratu Epeli na Latikau, ena bukani daka esa wakai tabi taki kuai kina na nonda mata ki Korea o Filimoni kau. Era kinta waki na presidenti kena nona matai lako ena ndona vengaravi wakabanua. A wakaritaka o Filimoni kau na beitiki neso e rau ni wangangato taka o viti ena bukani wewekani ena matani tue rua. Tukuna o Daisy Park na director ni tambani ni Tourism Fiji ni retosa taka tiko ena laurai na Vanua e rau ni ndeti maikina na bulangi sarvanua. E kaya o Dr. Mike Kama mai na tambani ni Mbula ni mai lutu tiko na wili ni leo ni Vanua e ratovi dengi. Ko e salamuria tiko nga na kenambasika e roa na manu ni mate ka wakatokai na Zika kei na chikungunya. Tukuna o Dr. Kama ni rato wakamureti ko wakamalua na toso ni manumanongo. Na ibakata kila ni mationgo o yana kata sibia ni yango, mosi ni sema ni yango, mosi ni ulu kena bombota ni yango. Kinigito, sana senga ni mai wakaidhoritiko eno nondabunua na sota ni Oceania Cross Country Championships eno bula o September. May bakatulewa tiko ena tikino ongo na IAAF ena kena sengani mai maurao na Bebosaki ena kenra malio ni wakai lesi ni Athletics Fiji. Ando dono mimbiudake endona rebote kena IAAF mai be Dr. Robin Mitchell. Samai dawe keri na vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. E tale tak na Radio Fiji 1 na muira ni nonda bonua. Ando tale tak na borong na Radio Fiji 1 singa toka boleh tani station ni alumatua. Ando tale tak boleh una borong na Radio Fiji 1 station ni alumatua ilo toka. Ando tale tak boleh una borong na Radio Fiji 1 na mandi na station ni alumatua. Au tungoi korbo ando borong live na station ni alumatua na Radio Fiji 1. Ando borong na Radio Fiji 1 na station ni alumatua na mandoi tele. Na Radio Fiji 1 nando mai bitin bonga ni BNN.